Martin danas dolazi iz Zagreba. Izgleda smo konačno dobili gospodina Martina u Zagreb. Martina, evo ga, halo, šta je sad? Zima, gospođo Željko, kiša u Zagreb, zima. A zima je u Splitu isto, i kiša u Splitu. I u Dalmaciji vidio sam, to je strašno, gospođo Željko, to su te klimatske promjene, gospođo Željko, znate? Nisam baš siguran. Jeste li vi znali, gospođo Željko, da krave, ove krave što pasu... A ove muze, šta umjetnici gore da imaju. Ja više volim muzonje, gospođo Željko, ali kad ste već to... Čekajte, sad sam zaboravili što sam htjeli reći, sad sam... Osjećam se kao predsjednik Biden, gospođo Željko. Evo, sjetio sam se. Ne znam gdje je. Sjetio sam se, ja znam. Jeste li vi znali, gospođo Željko, da krave, kad puštaju one plinove, odašilju metan u atmosferu. To je poseban štetan staklenički plin koji pridonosi klimatskim promjenama, gospođo Željko. A, zato se kaže, pazi Mirko, metan. Ma nemojte ga opet, vi ću ko Biden. Znate li, gospođo Željko, da i čovjek utječe na to, isto na klimatske promjene, znate? Pa to znam, automobili, pa spaljuje se ovo, spaljuje se ono, pa je to, gospođo Željko, ali vidite, dolaze sada hladniji dani, pa se jedu kobasice, suho meso i jede se, kako vi kažete, fažol. Fažol, reka bi naš prijatelj. A najveća nalazišta prirodnog plina su u fažolu, gospođo Željko. O jeli, to nisam znao. Da, gospođo Željko. A vidite, klimatske promjene, mogu vam reći, zahvatile su i naš Sabor, gospođo Željko. Sabor? Šta su i tamo naši metan? Ma ima tamo metana koliko hoćete, gospođo Željko, ali pun je Sabor klimavaca, znate, koji klimaju glavom, kako gazda stranke kaže. Uhvatio i Sabor klimatske promjene. To su klimatske promjene, dobro. Alo, Žele, ja sam, Žele. A, Tami tata, svaka čast. Nije, Tavinta, ja sam Ivica, rođak od Ivice, Tavinog tate Žele. A, Ivica, drugi. Je li ti znaš šta ja znači za ovaj grad? Pa, iskreno rečeno ne znam, šta? Ništa, kaj moj rođak Ivica, Tavin tata Žele, znaš. To je familijarno, znači. Je. Dobro nam došli u emisiju. A, hvala, dobro došao sam. Došao sam, Žele, hvala. Jeste i dalje bavite znanstveni rado ili danas nešto drugo? Da, radiš, ali danas nešto drugo. To je isto jedan vrst znanstvenog rada, Žele. O čemu se radi? Pa recimo, kako pripoznat da je riba friška? A viče prema očima ono? Ne, nije. A škrge? To možeš piturat u crveno, nije to. A nego šta je onda? Svi prave komplikacije toga, vrlo jednostavno. Ajde, recite. Dobar dan, dođeš na peškariju i pita onoga čovjeka šta prodaje, rečeš mu, Šjor, je li ovo friška riba? I on reče, je, i normalno, uzmeš i čovjeku treba virovat. Znači, tako se prepoznaje friška riba? Tako je, Žele, pitaš je li friška? Halo, da li se čujemo? Čujemo se, ali ko je to? Mama, šta ima, opa, helikopter se čuje. Baš sam sad u njemu, jematva, berba. A jematva, znači, berba grožđa, jeste li kupili muljaču? Ma, ne treba nama muljača, moj gospodin Željko, mi muljamo, bez muljače, evo, beremo grožđe helikopterom, znate, je. I kako to obavljate, kako radite? A lipo, propelom ja dole cipnem po tim grozdovima i to ono u brišućem letu, znate. To se dosta nisko leti, jel? A nije za nisko, nego brišući let, jer mi dvije umirovljenice peru stakla, brišu stakla ovih grozdova, znate. A ja udrem propelom, ja sam samohrana majka, sama se hrani, sama berem, je. Koliko je grozdove? A ko kupi grozdove? A moji ovi Nepalci, evo sad sam ispremila baš jedno jelo, ali nisam za njih ovo drugo jelo jedno napravila. A dobro da to što ste spremili za... Napravila sam drugo njima jer uvažavam različitosti. Napravila sam jedno krasno jelo za neke naše vrste političare u Saboru. Znate? To je znači zebra plus... A vidite kako ste pogodili? Proučavam to je zebra sa korumpirima. Sa krumpirima mislite? Ne, pa nisu u Saboru krumpiri, nego korumpiri, moj gospodine Željko, doviđenja. Prži! Radio Dalmacija. Najveća kvaliteta.